Kami dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Trisbah Aceh mengucapkan selamat Hari Raya Aidul Adha 10 Zulhijjah 1441 Hijriah 2020 Miladiah. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbalallah. Semoga momentum Hari Raya Aidul Adha ini, mari kita bertambah takwa kepada Allah dan menjadi hamba-hamba yang takwa, yang selalu memberikan yang terbaik kepada pribadi kita, kepada nusa dan bangsa, tentunya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hadama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terima kasih. Mari sama-sama kita jaga ukhuwah sesama umat beragama. Mari sama-sama senantiasa kita membaca tahmid, tahlil dan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijauhkan dari segala wabah penyakit yang sedang merebah di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Selamat malam Praja Wibawa Praja Hisbah 8130 Solo Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.